Last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas, to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Imbaraga n'ubuhanga bw'ingabo za Amerika mu mateka yose y'iki gihugu. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Soles, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many Americans, hundreds, thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Mu myaka myinshi ishize Maduro n'umugore we vuba bazahura n'ubutabera bwa Amerika mu buryo bwuzuye kandi bazaburanira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure nyerutendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 4/2026 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye arabana n'umutekano. Turababwira ko kugeza ubu muri Kalemi indege ya Fardc imaze kuzana ibikoresho byinshi bijyanye rero n'amakuru akomeye Demiape yakusanyije yuko hashobora kuza kubaho ibitero bikomeye. Turaza kureba uko bihagaze, turaza rero kwibanda cyane muri amakuru kuri operation Karundura yafatiwemo Perezida wa Venezuela. Turebe rero uburyo yafashwe, turaza kuganira mu buryo bwa gisirikare, turebe uko bizakozwe mu buryo bwa gisirikare ko butarimo amasasu, turebe uko iyo operation yakozwe mu gufata uyu Perezida Maduro. Rero kuri ubu isi yose yatungwe n'igikorwa gikomeye Delta Force, igisirikare cya Repubulika cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze. Ni muri operation bahaye izina rya Operation Obsolete Resolve. Reka rero turebe iyo operation uburyo yakozwe mbere ko turibuze kuganira ku byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nimubikunda turakomeza tubagezo n'ibindi biganiro ndetse n'andi makuru akomeye kubirebana na kakazi gakomeye kakomeje gukorwa na Donald Trump ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye rero n'umutekano ku ruhando mpuzamahanga. Turatangira tubabwira ko Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika izategeka Venezuela kugeza hahinduranyije ubutegetsi kwizewe kandi gukwiriye kugezweho. Ni nyuma y'ibitero bya Amerika muri iki gihugu no gushimuta Perezida wacyo Nicolas Maduro n'umugore we bakajyanwa gufungirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igikorwa cyatangaje isi yose. Trump avuga ko inganda z'ibitoro zo muri Amerika nazo zizajyayo gusana ibikorwa remezo byangiritse kandi zizatangira gukorera amafaranga kuri iki gihugu. Venezuela yatangaje ko iri mu bidasanzwe mu gihe kandi yamagana ubushotoranyi bwa gisirikare. Aho Vice Perezida w'iki gihugu yavuze ko Maduro ari we Perezida wenyine w'igihugu. Ku wa gatandatu mu gicuku Maduro n'umugore we Siria Flores bakuye mu murwa mukuru Caracas mu gitero cy'abakomanda ba Delta Force ba Amerika bajyanwa n'indege ya gisirikare ibageza ku bwato bw'intambara buzwi nka UCC.
Nyuma bwari butegereje ahantu hatazwi neza mu nyanja y'akarere Karayibe nk'uko ro bigaragara nyuma y'ijanwa rijya igotanamo bay mu kigo cya gisirikare cya Amerika kiri Kiba mbere yo kuvanwayo n'indege yabajyanye muri leta ya New York barongera bavanwa n'akajugujugu yabagejeje kuri gereza ya Metropolitan Detention Center ahitwa Barkan mu mujyi wa New York. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Pam Bonde yatangaje ibyaha Maduro na Flores baregiwe mu rukiko rwo muri uru mujyi wa New York bishingiye ku bucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Mbere Maduro yahakanye yivuye inyuma kuba ari umukuru wa cartel cyangwa itsinda rigari ry'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ahubwo ashinja Amerika gukoresha intambara y'ibiyobyabwenge nk'impamvu yo gushaka kumukuraho ngo ibone uko igera ku mutungo kamere munini w'ibitoro bya Venezuela. Kuko ro bigaragara kandi bivuga avugira mu kiganiro n'abanyamakuru imbere y'uko Maduro agezwa i New York, Trump yagize ati ubushabitsi bw'ibitoro muri Venezuela bwarasenyutse gusenyuka burundu mu gihe kinini. Tugiye kujyanayo kompanyi za Amerika nini cyane z'ibitoro nini cyane ku isi zizoshorerayo miliyari z'amadolari zisa n'ibikorwa remezo byangiritse cyane cyane ibikorwa remezo by'ibitaro zitangire guha amafaranga kiriya gihugu. Venezuela bivugwa ko ifite ububiko natural reserves bw'ibitoro bidatunganyije bubarirwa mu kutugunguru miliyari 330. Ibyo bikaba bingana na 20% by'ububiko bw'ibitoro by'isi yose nkuko bivugwa n'ikigo US Energy Information Administration cy'abanyamerika. Nk'uko uko bihagaze ibyo tuzi kugeza ubu kuri iyi nkuru, nk'uko rero twakomeje kugenda tubikurikirana, kajugujugu itwaye Maduro n'umugore we yageze ku kigo cya gisirikare cya New York ni iyo mu bwoko bwa Air National Guard Base New York mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Maduro yajyanwe kuri gereza ya Metropolitan Detention Center muri Barkan izwi nk'ifungirwamo abantu nka Sin Didicoms Erkeri n'abandi batandukanye. Urukiko rukuru rwa Venezuela rwatangaje ko Vice Perezida Delcy Rodriguez ariwe perezida w'inzibacyuho ushinzwe kurengera igihugu. Mu kiganiro yahaye CBS News kuwa gatandatu nijoro, Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Hegseth yavuze ko Amerika izashyiraho ibigenderwaho ku hazaza ha Venezuela. Minisitiri w'ubwikorezi wa Amerika Fdnb yatangaje ko ikirere cy'akarere ka Karayibe gifungurwa uyu munsi nyuma y'uko cyari cyafunzwe kubera ibitero bya Amerika kuri Venezuela. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe watangaje ko ugiye gukurikirana uhangayitse kubera igikorwa cyo gushimuta Perezida Maduro. Perezida Lula wa Brazil we yavuze ko iki gikorwa cya Amerika ari umukwabu, umurongo utakihanganirwa, asaba umuryango mpuzamahanga gusubiza bikomeye iyi si intambara ndetse ntabwo ari ibiyobyabwenge nk'uko Kamala Harris we yavuze ati iyi si intambara ku biyobyabwenge ni ibitoro. Kamala Harris akaba rero Kamala Harris wari uhanganye na Perezida Donald Trump mu matora ya Amerika aheruka yatangaje ko igikorwa cya Trump kuri Venezuela kidaha Amerika gutekana cyangwa gukomera kurushaho. Harris wahoze ari Vice Perezida wa Amerika yavuze ko Maduro yaba ari umutegetsi utemewe umunyagitugu, bidakuraho ko ibyo Amerika yakoze bitemewe n'amategeko kandi bitarimo ubwenge. Yanditse ku rubuga rwa X ati intambara zo guhindura ubutegetsi cyangwa z'ibitoro bigurishwa nk'imbaraga ariko si ihinduka na kajagari kandi imiryango y'abanyamerika niyo izishyura ikiguzi. Harris aravuga ko abanyamerika ibi batabishaka kandi ko barambiwe kubeshwa. Ati iyi si intambara ku biyobyabwenge cya demokarasi ni ibitoro na Donald Trump ushaka kwiyerekana nk'umugabo ukomeye mu karere. Yanenze Trump gushyira ingabo za Amerika mu kaga, guhungabanya akarere no kutagira uburyo bwo kubisohokamo no kuba ibi nta nyungu bifitiye Amerika. Kuko rero yabitangaje kandi ibyagaragaye hari n'abandi banyacyubahiro bagize ibyo batangaza kubiri kugenda biba.
Starlink irimo guha Venezuela internet y'ubuntu. Ikigo Starlink kigurisha internet cyatangaje ko kirimo guha Venezuela internet y'ubuntu nyuma y'ibitero bya Amerika kuri iki gihugu. Mu butumwa ikigo cyashyize ku rubuga rwa X, Starlink yavuze ko irimo gutanga internet y'ubuntu ku baturage ba Venezuela kugeza ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa kabiri kugira ngo bakomeze kuba ku murongo. Iyi internet itangwa n'icyogajuru cya kompanyi ya SpaceX yashyizwe hanze itegekwa na Elon Musk utavuga rumwe kuri ubu na Perezida Donald Trump. Internet muri Venezuela ifite amateka maremare yo kugenzurwa cyane na leta, gucikagurika mu gihugu hose, na internet igenda buhoro. Operation Obsolete Resolve yagenze ite? Ni muzoro tuganire mu buryo bwa gisirikare turebe uko bano bo muri Delta Force bakoze operation ikomeye yatunguye isi itazigera yibagirana mu mateka y'isi. Mu kiganiro abanyamakuru kuwa gatandatu nijoro, General Dan Kanya yasobanuye birambuye uko Amerika yakoze igitero muri Venezuela igafata Perezida Maduro ikamutwara. Iki ni igikorwa cyamaganywe cyane n'ibihugu by'amahanga byavuze ko ari ugushimuta Perezida wemewe no kuvogera ubusugire bw'igihugu cyigenga. Ibi ni iby'ingenzi Kenya yatangaje. Intasi zo mu bijyanye n'ikirere, ubutaka, isanzure n'inyanja zakoranye mu gihe cy'amezi mu gutegura iyo operation. Ku isaha ya saa 4 z'ijoro n'iminota 46 isaha rigezweho i Washington ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa mbere, Donald Trump yatanze itegeko ko operation itangira, ndetse uwo mwanya byahise bitangira. Iki ni igikorwa cyiswe Absolute Resolve cyakurikije icyahagurukije indege 150 za gisirikare zerekeza muri Venezuela zivuye mu bigo 20 bitandukanye bya gisirikare byo mu burengerazuba. Itsinda ry'abakomanda bo gukura umuntu ahantu haryari rigizwe na za kajugujugu n'abakomanda bari ku butaka basatiriye urugo rwa Maduro ahagana ku isaha ya saa 8 z'urukerera n'umunota umwe ku isaha ya Caracas ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere. Bamufate n'umugore we, niyo ntego bari bafite. Hejuru mu kirere iryo tsinda ryari ricungiwe umutekano n'indege z'indwanyi za FF-22, FF-35, FA-18, EA-18E2, B1 bombers na drones. Kajugujugu zarashwe kandi imwe barayihamya, nubwo rero yabashije gukomeza kuguruka mu gihe gisigaye cya operation, ariko barayirashe. Maduro n'umugore we bakuwe mu nzu bashyirwa muri kajugujugu bajyanwa mu bwato bwa UCC Iwo Jima ahagana ku isaha ya saa 9:39 za mu gitondo isaha rigezweho Caracas. Nuko iyo operation yakozwe. Reka turebe noneho niki gikurikiyeho, nibiki biri kugenda biba nyuma y'ibikomeje kugenda biba, ndetse nuko aka kaduruvayo kinjiye muri iki gihugu. Benshi mu batuye isi bahahamutse baravuga bati, niba Perezida wa Amerika atangiye gufata abaperezida haraza gukurikiraho iki? Biraza kugenda gute? Kugeza ubu nkuko bigaragara mu butabera niho bivugwa ko ibindi bigiye gukomereza. Ndabivuga nshingiye kuzatangajwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Venezuela rwasabye Vice Perezida gufata ubutegetsi by'agateganyo. N'urukiko rwa Venezuela rwategetse Vice Perezida Delcy Rodriguez gufata inshingano zo kuyobora igihugu by'agateganyo nyuma ko Perezida Nicolas Maduro afashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni icyemezo cyafashwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho urukiko rwavuze ko Delcy Rodriguez agomba gufata no gukoreshwa mu buryo bw'agateganyo ububasha n'inshingano zose zijyanye n'umwanya wa perezida hagamijwe gukomeza imiyoborere ya leta no kurinda umutekano w'igihugu. Urukiko rwagaragaje ko bitavuze ko Nicolas Maduro kuwe ku mwanya wa perezida, icyemezo cyasaba ko habaho amatora mu minsi 30. Hagati y'ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratangaza ko Nicolas Maduro yageze i New York nyuma yo gufatwa n'igisirikare cy'iki gihugu. We n'umugore we biteganyijwe ko bazaburanishwa ibyaha bifitanye isano n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'iterabwoba. Maduro yajyanwe muri gereza ya Metropolitan Detention Center i Brooklyn, aho azategereza kuburanishwa mu cyumweru gitaha. Nyuma y'iki gikorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakuraho by'agateganyo ibihano byari byarashyizwe ku ndege zinyura mu kirere cy'inyanja ya Caraïbe nyuma y'uko ibitero byagabwe ku mato hafi ya Venezuela
bizatumye indege nyinshi zihagarikwa mu bigo bitandukanye. Abaturage bamwe ba Venezuela batuye mu mahanga bagaragaje byinshi nyuma yo gufatwa kwa Maduro, ndetse bamwe bakora imyigaragambyo yo kubashyigikira mu mijyi nka Santiago, Buenos Aires n'ahitwa Miami. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Venezuela yatangaje ko iki gikorwa cya Amerika cyahungabanyije amahoro muri Amerika y'Amajyepfo, mu gihe ibindi bihugu Mexique, Cuba zanenze iki gikorwa cyakozwe na Amerika, mu gihe urujijo rukiri rwose kwazazaho ubuyobozi bwa Venezuela. Amaso yerekezwe ku buryo Delcy Rodriguez azayobora igihugu by'agateganyo n'icyerekezo kizafatwa mu minsi iri imbere. Tugarutse mu karere, turababwira ko kugeza ubu Fardc nyuma y'uko urugamba rukomeje kubera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo, kuri iki cyumweru bazanye ibikoresho byinshi bya gisirikare Academy mu ntara ya Tanganyika kugira ngo bitegure guhangana na M23. Reka dukomeze twumva roko Informazi Safari tubwira uko n'ahandi bihagaze. Nakubwira yuko n'ubundi nyuma yaho babonye ko Tanzania ko ikomeje kwivanga mu mirwano ikomeye, urabona mama ukuri hato yasaga nkaho yagiye guca igiri nyine igasayo nkayikora defense kugira ngo nk'uko mu misozi miremire ya Minembwe aho urugamba rwera kuri axe n'ubundi yakozeho. Reka dusobanure gatoya uburyo mu Minembwe bakoze uburyo bwa defensive kugira ngo base nkaho bakora defense mu basirikare be kujarajara mu makarita atandukanye ahangaha mu Minembwe. Yego. Naha rero bakimara gukuramo makombora na kasekezi bahise babatirika dushake buryo ki twakora defensive. Ubwo kasekezi bayikuyemo n'ubundi kuwa kane mu masaha y'ijoro. Yego. Urumva ko kuwa gatanu nyine yari mu biganza byabo, ubona ko n'ubundi basa nkaho nabo bagiye gukora defensive kugira ngo nyine berekeze mu bice byerekeza i Kanya. Yego. Baciye mu burengerazuba n'ubundi bwa teritwari ya Fizi, ubwo ni hiryaho gakeya. Yego. Nyuma y'uko bamaze kubona amaso y'intambara ya Tanzania yaje, ndetse bakiriye amabanga kuko bafite ubutasi bukomeye, niko navuga, b'ingabo za Angola zikomeje kugenda ziza. Yego. Nibwo ubona ko hari ikintu bahise bahinduraho, bahita batangiye kuzana ibikoresho n'ubundi mu masaha y'ijoro, kuko imirwano yatangiye ejo mu masaha ya saa 8 ariko idakomeye cyane, ariko byageze mu bukerera imirwano ikomeye cyane n'amagingo ngaya ntabwo byoroshye bwana Safari. Kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse biravugwa kandi biremezwa ko M23 yabikomeje kugenda yubaka ubwirinzi bijyanye n'uko ubutasi bwayo bwamaze kubona ko Fardc ishaka kurasa ibice byose. Ubundi mu by'ukuri ubwo bwirinzi bwa bwaratangiye kubakwa cyangwa ibivugwa n'ibihuha? Ntabwo ari ibihuha, kuko yabasimaze gukora ubwirinzi bukomeye cyane, ari nayo mpamvu wari wabonye ko mu minsi yashize iri huriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo b'ababiligi bakoresha inuza drone ndetse n'indege z'intambara. Yego. bari batangiye kukagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kuko nakubwira ko hasi n'umupaka wa Kabindira hari ikigo gikomeye cyane kirimo minisio zikomeye baragabyemo ibitero, uretse ko bitahungabanije intwaro aho ziri nyine. Urumva ni ikigo gikomeye cyane cy'abasirikare benshi. Nakubwira mu misozi ya za Mitambwe na Demba n'ubundi ni hano n'ubundi hano za Makombora. Urumva aho bafite aho hantu Mitambwe na Demba ni imisozi ireba neza ikikije iki za Makombora hasi nyine, ubona ko n'ubundi bagiye bakora ibintu ahantu hameze neza hafite gahunda ikomeye mu buryo bw'imirwanire. Ndetse maginga ya Maduru nayo hari ahantu henshi yagiye ikora bikomeye cyane. Nubwo ibyo byose biri kuba, nakubwira yuko Maduru nayo
nawe yakoze akazi katoroshye muri uru rukerera. yego mu nzira ikomeye cyane bakomeje kugenda bagaragaza ko bagomba kurenga umugezi wa Kimbo, aho bakwitanye n'abasirikare b'abawazareno ndetse na bamwe mu ngabo za Fardc, bakabarasa bikomeye cyane, kuko nakubwira yuko bakomeje kugenda berekeza ikareni nk'uko n'ubundi gahunda imeze y'iki gisirikare cyangwa makumyabiri tugifatanyije na twirwaneho. yego ni mu gihe kandi icyo nagutangariza amagingo aya, nyuma y'aho ibi byose biri kuba ikareni ndetse bakabona ko bikomeje kugenda ari ikibazo, ni amakuru turi gucukumbura amagingo aya ngaya nyirizina ikareni n'ubundi muri gurupoma ya Miketo ndetse na Mugota, yego na Bomero, aho havugiye urusaku rw'amasasu menshi ndetse akomeye. Magingo aya akaba ari abasirikare bakomeye bo mu bwoko bw'abahibu, ubwo ni abafagidese n'ubundi babonye ari mayiti, bitari byamenyekana ababakoze mayiti. Urumva ko iyi karemi nayo irimo ibibazo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. yego urumva rero ni uburyo bukomeye cyane buri kugaragaza ibice bigiye bitandukanye, uburyo harimo uburyo bwo kwatakana ndetse n'uburyo ubwo bw'imirwanire. Nakubwira ko ari ikarene n'ubundi bafite ubwoba ko mabako yarafite bamaze kugerayo, kuko ndi kukubwira ko kuva n'ubundi ku wa 4 w'iki cyumweru, yego hakomeje kugenda haboneka abasirikare bamwe bakomeye, haba mu ba Fdnb, haba mu ba Fardc ndetse no mu bacashuro, kuko nakubwira ko hakomeje kugenda hagaragara amayiti mu gitondo cya kare. Abenshi bakaba bavuga ko makumyabiri na gatatu niyo yaba yaragezeyo, ikaba ariyo irimo gukoramo operasiyo. yego rero operasiyo yaba yamaze kugera ku ki? magingo aya ngaya, yego ano magingo nyine hakurya ya Kindi nabo bakoze operasiyo ikomeye cyane, mu buryo bugaragarira buri wese ubona ko n'ubundi uburyo umwaka watangiye harimo impinduka zikomeye cyane ku mpande zombi. wowe Safari ubona icyahindutse ari igihe kugeza ubu? uburyo ibintu mbona byahindutse, yego urabona ko nta mikino irimo ndetse kandi operasiyo ziri gukorerwa mu mpande zitandukanye, ubona ko bitandukanye naho operasiyo zakorwaga mu gace kamwe, ejo zikongera zikimurirwa mu kandi, ejo zikongera zikimurirwa mu kandi. Urabona ko operasiyo ziri kuba ukabona ni ku bice bigiye bitandukanye ndetse no ku maxe agiye atandukanye. yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosuye, abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Astra Vista.